Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Si Jesus mibalik na usab sa daplin sa lanaw sa Galilea ug may panon sa katawhan nga midugok kaniya ug gitudloan niya sila. Unya samtang naglakaw siya, nakita niya ang usa ka kobrador sa buhis nga si Levi, anak ni Alfeo, naglingkod didto sa iyang opisina. Miingon si Jesus kaniya, "Sunod kanako." Og mitindog si Levi og misunod kaniya. Wala madugay mikaon si Jesus didto sa balay ni Levi. Dihay daghang mga kobrador sa buhis ug mga makasasala nga misunod kang Jesus ug pipila kanila nakigsalo kaniya ug sa iyang mga tinun-an. Sa maong dapit may mga magtutudlo sa balaod nga mga Pariseo ug nakakita sila kang Jesus nga nakigsalo niining mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala. Busa nangutana sila sa mga tinun-an ni Jesus nganong nakigsalo man siya sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala. Nakadungog si Jesus kanila ug mitubag, wala magkinahanglan og mananambal ang mga tao nga maayog lawas, kundili ang mga masakiton lamang. Wala ako muanhi sa pagdapit sa mga matarong, kundili sa mga makasasala. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kung doon na kay equipment nga makabungkag og mga bato, mananglitan ron kanabang bakho nana, unsa may imong gamitan anak kanunay, yuta o bato? Oh, bato gyud kay gidesign mas para sa bato. Kung naa kay gabas para puthaw, unsa may imong gamitan paggabas ana, kahoy o puthaw? Ayong kay baho demo. Muna gisgutan sa atong unang pagbasa ug sa atong salmo, ang pulong sa Ginoo gamhanan, hait pa kunos espadang duhay suwab, mudot jud kuno ngadtos kasing-kasing. Niya niingon sa dangatong tubag sa salmo, ang pulong sa Ginoo espiritu og kinabuhi. Karon si Jesus niingon sa atong ebanghelyo, mianhi ko paras mga makasasala, dili paras mga matarong. Nganong mao man na iyang gisulti? Siya mao ang pulong sa Dios nga nagpakatao. Siya mao ang pulong nga gamhanan nga hait pas espadang duhay suwab. Siya mao ang pulong nga espiritu og kinabuhi. Pero ang iyang gisulti, ni anhi ko paras mga makasasala, dili sa mga matarong. Ibaw mo ngano? Waiting. Ako wa sa ko kay bao, pero ako'y gamayng murag analysis, wa sa ko kasigurog sakto ba ni, tungod kay hait man kay siya, nya mudot gyud bisag unsa kagahi, muusisa pagani kuno sa kina nang ato mga konsensya o mga hunahuna. Ang makasasala gyud iyang puntarya, kay kani manggong mga makasasala, mga hard-headed, mga stony hearts, mga pusong bato, naggahi kasing-kasing ba, kanang dugay maluoy kana lang sala sa garbo, di ka matambagan lingi ana imong tupad ing na unsa man kam, dali ra kang maminaw tambag. Daghan kay nato, buote mo ako man
Sige, suway ko nun correction ang pare. Kanirong nagwali ba? Tistingi ko nun yun, pader, pwede di lang kay taason imong humili. Ikaw no, na ko na ko. Ingon din ang pare, huwag kay gustong maminaw, gawas nga to. Kana, kon ang inyong sa noong kong tinudon. Kana, kon ang pare makasasala. Mong insister ginang makasasala, di gina mapiog, bahala na mo diha og mga unsa mo, mga matay mo diha, magkalisod-lisod mo, ako ning desisyon. Una, og desisyon ako, maggubata. Uy, ang kalibutan, maapil ang kalibutan, bahala na, ako ning desisyon. Una, stony heart na sila. Nakaron, di na matabang og pulong lang nga ordinaryo, di na matabang og pulong lang nga nini ang tawhanon. Kay kaning atong pulong nam tinod ni say gahom pero di gyud kayo gamhanan. Ang pulong Dios Ginoo mo'y gamhanan. Mo na di na matabang og siging kaso kanang mga imong mga igsuon nga kusog ay mangilog anang utlanas yuta kanang mga yuta ilogo na mga kabilin ayaw na lag-file og kaso ana. Maglalis ra gyud mo ana. Bisag magdaog pa mo, dugay ra ba kayo na magdaog ng kaso anang yuta? Mga po na lang ka o pag na magdaog. Anabitang na magpatambag na ko, pader, unsaon maninako akong ugangan, unsaon maninako akong igagaw, unsaon maninako ang akong igsuon na nagkaso naman mi aning yuta karon. Ako din nun ihatag na. Ihatag na nga to. Pakapini pa nagbalay. House and lot giihatag. Isa pa dir, uy, unsa na malay future namo kaming giilugan, unsa na may future nako, God will take care. Kay unsa may pulong sa Ginoo, ihatag ang tanan ngadto sa mga kabos. Kinsa may kabos? Kadang mga laog kay giyuta. Kabos na sila, pobre na sila, sa ilang kasing-kasing mura na sila gakamang sa kalisod mo na mangilog yun na sila. Di ba kanang mga tao nga kanabitang malunod, kanabang maanod ba tubig ba? Nya di ka mong mulangoy. Unsa may buhaton na magpang-ana-ana ang kamot bisag unsay imong iiksa mo na ingos la kapit patalim na sila. Mao sa na mga daw kana mga hakog murag paminaw nila murag empty kay lang kinabuhi ila pangilog yun bisag dili na ilab hala yun pangilog. Ayaw na lang naglalisa, hatagi na lang na, hatagi. Sige yung hatag. Kay pulong nas Ginoo, give. Nya doon na pag-isay pakapin, give joyfully, cheerfully. God loves a cheerful giver. May kita na, nga buangon kita sa tanan niya, kusog kay mukiha. Kitang nanimba, kitang naipagtuo, di gyud unta ta makiglalis anang mga buangon, magsige ra gitag hatag. Kung ang imong bana gikuha, ihatag ana. Ayaw pagsiglalis. Ana, higugma, kung ang imong asawa gikuha, ihatag. Kung ang imong kwarta gikuha, ihatag. Ana, with cheerfulness. Oh, di ba? With smile ba? Day, kuyog de mo sa akong bana. Sa tapain taon ay natog kay naluya. Sa mapka ligon-ligon to gamay papulia lang niya kay ga loto ra ba kog arang-arang sa dire. Ana ra ka. Sakit ba ya? Dili man ta stony hearts, sakit man pero nasayod ka nga kun ako ning awayon, ako nasad maoy nahimong makasasala. Instrumento man kus Ginoo sa pagpadot sa iyang pulong ngadto sa mga makasasala, ako ginang barugan nga dili gyud ko moapil aning makasasala. Oh, di ba nindot kayo no? Ngay ka na belingi ako no imong tupad ing na instrumento kas pulong sa Ginoo. Pangutan abay na instrumento kas pulong sa Ginoo. Oh, way klaro. Pulong hinustaw, animal na, tikasa na.
kalakasan, maugi na silang kaliwatan na, katong nangamatay, subay-subayon patong nangamatay, katong apuhan ana, kusog sa kahit, mangilog og yuta, katong to ang bana ana, katong amahan ana, hingabit sa kahit, naliwat ng bana ni mo, anak, manaatong to ang hingabit kayo, naliwat ng panuway dako, anaon pa pagsulti, ayaw oy, ay pagsighisgotan ng mga animal ka ng mga kuan kay pulong mo na siyawa, di mo na pulong sa Ginoo. Ing na lang hinoon, bisag animal na, pwede ba ya higugmaon ang animal? No, di ba naman tayo mga pets, naman mo'y pets no, mga animal, dadon pa manggay na ninyo din simbahan ng mga irok, sininaan pa, animal man ko na. Nga, na animal nga tao, sininain. Labi na lang ng sinina na sus kaniyong animala nagkabulit yung lipstick ang pulo imo lang laban animal man gina naman gani ka na magmisa kog kapilya sus gudaghan ng iro siging sod adto pa maghingiki dito mangihi tuyok-tuyokan pa ko di ka usa gituyok-tuyokan ko nako paakon ba ko maningor sus giihian man di ko giihian ko patambasaas akong sandal ako tanawa ang inyong iro di gini ka maumutahod og pare nga sige lang bugaw che ana sige bugaw hantud daghan che nako namura na mog mga iro sa noon sige na san mog bugaw nako pasagdi na lang ng iro ni ana man na dinhi pasagdi na kung gusto na ninyong pagawason dinhi sa kapilya bugawa ang tag-iya ana na itag-iya dinhi ni simba na bugawa di ba mo sunod din ang iro ngadto mas makasabot mang tag-iyag mo imong bugawon ang iro mo tuyok-tuyok ra na tuyok-tuyok kay naman tag-iya diha sulod bugawa ra gud di ba mao man ang animal mo kuyog ra na wanay buot ang animal kada sang taong makasasala mawadas buot mga amahan mawadas kabuot isugal ang tanang kwarta ngadto sa tarian wa na kahuna-huna nga wa pa di ay kataoy kaon ang iyang pamilya wa pa di intaoy ikapalit og tambal wala pay ikabayad sa eskwelahan wala pay ikapabawon sa mga anak nga nag-eskwela bisan na lang pagpalit og sapatos or uniform wala pa pero dito sa GCT unsa pa na diha OGs ilabay-labay lang tag 500 tag 1,000 sugal tulo ra kalabok sa manok kuha na wagtang na wa nay buot di ba kamo sakto mos kabuot ang saman sakto mos kabuot be kano atong suwayan kung naay mangawat sa inyong balay unsa man kasab-an o higugmaon masakpan mo ba nangawat kasab-an higugmaon kasab-an awa kay buot kay ang saktog kabuot pareha ni Bishop Chupilo Kamumot og sa ubang mga santos og sama ni Hesus higugmaon ang mga kawatan kay lagi makasasala na niaron ko pananglitan mo anhas inyong balay kay galain ang lawas magpada ngadto sa ospital ang kabit sa imong bana kay namabdo siya niya magpa-prenatal way makakuyog asa man imong kuyugan asawa ka ba imong kuyugan imong bana trabaho man niya silingan ra man ninyo iyang kabit namabdo siya ma'am tabangin taong ko anak ba yan is imong bana wa jukoy kwarta ika ospital mura paragi kong nag-spotting ana pwede ma'am imo kong ihatod ana asa man mohatod ka moingon kay tiwasan tanong ka buanga ka awa kay buot mura kag animal kay ang sugos Ginoo higugmaa ang makasasala mo na sakto tanawag imo nang buhaton testingi buhatan na unsay mahitabo makakita ang katawhan nga ikaw di ay representative sa Ginoo sa atong unang pagbasa si Kristo giingon nga mao ang pangulong pari nato pari nga gitintal pari nga gipatay pero wa gyud makasala nganuman kay siya ang pulong nga maoy mobuntog sa mga sala ug mo convert sa mga makasasala kita sad himuon unta tang
mahimo unta tang instrumento sa Ginoo. Nagkinahanglan ra na sa atong mapaubsanon nga pagsanong kaniya. Kini bitaw namalit na tong mga slots, ang uban ani or pipila, di ba kadaghanan, mga makasasala biya sila. Oh, mga daw pagani ng uban. Naagoy ni testimonya nako, Father, first time pag yung kong nakadonate og simbahan. Salamat kay Father nga nagsikag baligyag slot, nakasabot na gyud ko karon nga kinahanglan gid ang mo donate tag simbahan. Karon Father no, na-addict na gyud kog sigig hatag sa simbahan. Hasta ko kunong ilang kapilya nga sa una iyarang agi-agian sa ilabang sitio ba, nitabang na sad kuno siya pada ngadto og hinabang, nanindot-nindot na kunong ilang kapilya karon. Sa wa jud ko anak Father, diha ra gid na sa sige nimong baligyag slot. Nakaingon ko, slot pa more. Di ba? Mao na ang atong halin sa atong dopes kagahapon niabot na og 17,210 ka slots. Pakpak. Sus. Nindot na kay ni, pero ang nindot ang ato sang kuan katong special slot ni Santo Niño's Joyful Power is in JP para nis ato sang pagsaulog din his atong parokya nga Santo Niño nga pista. Niabot ng atong halin og 2,049 ka slots. Pakpak yapon. Napay 12,951 ka slots. Tag 100 raman yung slot anay murag paspas ning mahalin. Kutob ra ni sa December 27. Ngayning December. May kay bao demo kay kani laging utok anang inyong pari. Gasige lagon ahonas December January 27. Kay naining ngutanan ako ba siya. Kamu ba Pader? Ikaw ba Pader? Dagkua sa nimo gasto sa kanang imong mga pista tag 2 million, tag 3 million, karon sad 1.5 million. Ngano man na Pader? Nako gasto magikanang imong balay nga ikaray gapuyo. Pila may palit ni, pila may gasto na ng imong balay karon. Apil pang yuta. Isaw ka na nun Pader, naanas mga 5 million na. Nako ikaw ra ganang usang gapuyo, kani pa bang parokya nga purting daghanang taong gapuyo. Haron makakita Ginoo, gastuan na to. Gamitan na natong kwarta para sa Ginoo o para sa simbahan, dili kay para la sa atong kaugalingon. May pagmupalit kag slot kaysa magsigi kag pangutanan nako nganong dako kay gasto. Mao na siya, mao na atong gastuan. Pilay gastuan na karong selebrasyon sa Basilika. Kanang fluvial parade, labi na gid ng Sinolog Mardi Gras. Kana bang ilang grand Sinolog showdown ba? Pilay gastuan. Kana kay para man sa activity, hinaot untang dili mo ending sa panag-away na. Hinaot untang dili mo ending na sa panaglalis. Atong iampo nga ang pulong untas Ginoo mo'y mapuy-an sa mga contingents, sa mga organizers o sa mga leaders sa atong katilingban nga niapil niini. Pulong untas Ginoo. Kay kanarabas ang nangapil diha, parihara sa na nato mga makasasala basin hinuog mangibabaw sa matud pas Tagalog mangibabaw ana may taga-ibabaw sa nato magpatigbabaw unya hinuon ang pulong sa tahaw o kaha worse pulong sa demonyo lalis away sinawayay ana no atong iampo nga pulong gyud ni Santo Niño nga puno sa gugma kay batubalani man siya sa gugma. Nindog tang